Hello guys, say hi. Hi. That's how it's said. Niyo hari sheri. Hamwe twajya mukabyina umuziki Now do you remember? rimwe ryo kugenda nk'utya. Tiny raindrops. It's hard to see them. Yeah, because. Hello guys, say hi. Hi. That's how it's said. Niyo hari sheri. Hamwe twajya mukabyina umuziki Now do you remember? rimwe ryo kugenda nk'utya. Hi guys, uyu munsi Tujyane vlog y'uyu munsi tujyane gutembera. Nkuko mubibona twatangiye dusohotse turi kumwe n'umuryango n'abana. That was last weekend. Byumweru nka bibiri bigiye gushira ahubwo. Iyo turatembereye utwari mu modoka n'abana twese turatembereye. Kumubona turi mu muhanda imihanda kabisa twari twawufashe turamanutse nkuko murimo kubibona. Tugiye gutembera mu isoko nari kwibuka izina ya ahantu heza cyane haba n'ibikinisho by'abana, ahantu heza ho kwifotoreza. Ni shop iri very very big, so let's go together guys. Mwibonera ibyiza byayutandera ikirere we bwari bwije rwose hasa neza byatari. Amasaha meza yo gusohoka ni amasaha y'umugoroba nk'uku ikirere gisa neza nyine, nubwo nyine cyarimo kijimamo gake ariko aya masaha. Yes, Amerika ntigira amasaha y'ijoro, ntigira amasaha y'amanywa, anytime. Ariko this time of course PM as weekend no gusohoka mufite time. Umuhanda twarawugenze cyane kubera ko ni kure. Twakoresheje almost 1 hour from home to be there, so it was so good. It was nice weekend, like family together, and we enjoy weekends. So guys, mujye mugerageza byibuze. I know time is not easy to be together like a family, but you guys try your family like every weekend. Gutembera ni ibyambere. Umusohokanye n'umuryango, ugasohokana n'umugabo wawe n'abana n'umugore wawe, mukishima mukajya gusangira dinner. Ibintu bari fresh. Ubona arimo kubanza nkahindukiza nkareba abakobwa banjye beza nkavugana nabo. Yes, twese twari twasohotse. It was good weekend. Hi my Noah, that's my little boy. Rero narimo kubanza ngahindukiza kamera nkabavugisha. Yes. Rero ubu twari twahagezemo imbere. Abana bashaka gukina, tugera ahantu hari imbunde zo kurasa. Umuntu akwiriye no gukora practice kubera ko soon you never know. Gahunda ni ukuzamuka muri twigwaneho cyane amadubu hejuru. Yes, ndi twigwaneho mu maraso, ndi twigwaneho. Kuvuga nanjye nategerezwa kugerageza nkareba ko ese kuko nzafata imbunde, ariko ntabwo nubwo gusa nagerayo kaza njyana n'abasaza banje ubundi nkabitaho. Ushaka kunywa amazi nkamuha amazi, ushaka umve nababwira iki. Yes, turi amadubu. Je ndi idubu ebana. Apana utugara tugenda iyo ngiyo bateke impengeri. Amadubu rero twari twaje hano urabona ko twarimo gukora practice
yo kurasa ni imbunda ziba ziri fun ukuntu ukiga kuregera ikintu. Yeah, that was nice. Rero ahangaha twarimo gukora practice yo kurasa. Yes, ahangaha turi team ya Twigwaneho hano. Twese turi ba Twigwaneho. Byari byiza tumaze kuva ahangaha. Twagiye handi hatandukanye, abana barimo kureba amafi, fish. Umuhungu wanjye arimo gushaka gufata amafi, ariko aba yubakiyemo imbere, abari mu mazi nyine barebera inyuma just mu kiyo. Rero that was good moment. Yes, good time with my family. Yes, ahantu rero washyiramo amafaranga ubundi ukagerageza kureba nimba wanenga ikintu kimwe, ukarasa ku kintu kimwe, mbese ukagerageza ukaba wakubita ku kantu kamwe, icyo gihe waba utsinze. Ahangaha hari abantu benshi bari around ariko ntabwo nashoboye kuberekana. Baguma barasa nyine, just hano gukora practice yo gukoresha imbunde in case nyine tukigwanaho. Ariko nyine ni byiza, hari hameze neza cyane. N'abana ndera umukobwa wanjye hano arimo kumpamagara anereka ikintu yambaye. It was fun. It was a beautiful day with my kid. Yes, ngaha rero bose bashaka kurasa, nta cyoroshye. Ubundi mu bana banjye harimo ba Corneli, harimo aba Corneli, harimo ba Generale, sinababwira. Bose bazakandagira mu kirenge cya makanika cy'intwari yacu, tutazibagirwa n'umunsi n'umwe. So byari byiza cyane. Ahangaha rero narimo kuzamuka kuri stairs, ndi kwerekana rero shop nini cyane. Kandi harahenze, ni nini, ifite time, ifite ahantu ho gukinira, ifite ahantu ho gukinira abana hasi hejuru. Byari byiza. Imyenda ikaba hasi, ibikinisho, mbese hari inyamaswa zitandukanye. Murabona ngaha twarimo kureba inyamaswa zitandukanye. Mana yanjye, hameze nko muri zoo. Yes, hari ibikoko bitandukanye hano hantu. Rero nkuko twarimo kubibona hano, turimo gutembera n'abana, ngenda mbereka, bagenda bambwira n'amazina yazo. Byari byiza cyane. Yes, you guys, this vlog was so nice. It was a very long day. Ngaha rero twarimo kuganira n'ingabo zanjye. My God, a lot of animals. Se buri bifite amahembe babyita gute? Zimwe narimo kuyoberwa n'amazina yazo. Uwazibona gutyo wagira ngo ziri live, ariko trust me, ni ibisitati. Yes, ni ibisitati kabisa. Ariko nyine uhita ugira ngo none numve ni nzima, mbese uko nyine zimeze zinyamaswa. Hasi hejuru wagira ngo ziri outside, ariko zirimo imbere nyine, ziri ahantu zubakiwe. Abantu baraza bakareba, bakenjoyinga. Abana, family, abakuru n'abatoya bakenjoyinga cyane. Yes, ngaha hari inyamaswa zitandukanye nkuko mubibona, kandi buri kamwe kose bagiye bashyira izina ryako. Abazungu nta kintu na kimwe boroshya, ibintu byose biba biri very clear. Yes, urabona rero ko twakomeje twirebera inyamaswa. Abana ni ahantu bakunze, byaratugoye gutaha kubera ko nkuko mubibona baguma birebera, baguma babaza, bari enjoying. Reba nk'iki ngiki, natwe kwiruka. Iki gikoko cyarimo kuja kurya iyi hongo, nimba ari ihongo, nakumvuga ati turahumiwe. Izi ngizi zazo nakwiruka ntitaye ngo ndi kumwe nande.
ntinya ibikoko umve nimba nasimbuka. Rero twakomeje tureba abantu urabona ukuntu bienjoyinze umve bari baze kuhava kubera ukuntu nyine hari ibikoko hari ibintu byinshi nyaburanga byinshi. Rero tukiva ahangaha twerekeje ahandi hari aho twagize kuja kureba amafi Nowa. Rero abana umuhungu wanjye yari yaryohewe umva amagambo yari yamubanye menshi. Rero bose barimo kureba bakabaza umve hameze neza pe. Urabona ahangaha rero hari ibikoko bitandukanye byubakiye hamwe babishyizeho ibintu bimeze nk'amasinowa. Urabona bimwe biri hejuru ahangaha narimo kureba cya beya uzi ko izihagarara nk'umuntu uko nyine niko izihagarara ntihatari. Rero twakomeje tugenda tureba hanyuma urabona ko hamwe hari amazi rero oh my god twarahagaze biratinda. Mve hararyoshe nawe nuza muri tuzahatemberere muje kwarira amafoto. Ahangaha rero hari hageze ko dutandi hanze ndi kwifata za Snapchat hahiye ndavuga ati ndatashe sinje wahera reka mfate za Snapchat ubundi zasigarana urwibutso. Rero gaze mwakoze iyi vlog umve narayifashe biratinda. Snapchat ubundi uhita uhinduka umuzungu w'umwirabura hari hahiye koko. Gaze nababwira iki abantu batarakora subscribe turatashe urabona ko ijoro ryari ryabaye twatashe bwije cyane bwije pe bwije hamwe utabona umuntu ariko nyine kubera ko nyine amatara aba yakamanywa nijoro aba ari fresh. Ahangaha rero twari mu modoka n'umugabo niwe wari utwaye n'abana bari bicaye inyuma. Urabona ko umuhanda twawumanutse fresh. Turatashe twerekeye mu mago twerekeye mu rugo tuvuye gutembera nkuko mwabibonye ibikoko bitandukanye ahantu batandukanye mwumve mwarira amafoto ahantu ariko mbapepera mbabwira ati bye guys. Rero nta kindi turatashe tugiye kugera mu rugo. Ndabashimira neza ko vlog ibaryohera hano kuri Tujyane lifestyle. Ini vlog ya mbere nyuma yuko ntangiye channel. Rero muze tujye tubana zajya mbereka vlogs zitandukanye tujyane gutembera hatandukanye umve ni wewe gusa ni wewe tu na muda wako. Just subscribe for more videos and for more vlogs only vlogs by vlogs. Rero weekend guys, if you have a time please try to having fun with your family. Nakoze ubungeze muri parking murabona ko twarimo gutwara umugabo arimo gutwara reverse niko bayita arimo gusubira inyuma. Twari tugeze mu rugo muri parking umve murabona ko turimo kwinjira fresh muri parking. Yes ubundi imodoka wagura imodoka we yagura imodoka urebera umve inyuma ukayirebera imbere camera aba ari hatari. Rero turamaze kugera muri parking guys. Oh my god, thank you for watching, thank you for your subscribe, thank you for kubana natwe. Rero mugire ijoro ryiza mugire weekend nziza. Rero ibiganiro hano nakagaruka tugiye kuva mu modoka twerekeza mu nzu tujye kuryama ijoro ryageze. Okay guys, urabona ko twageze